Арбаңыздар, ала толық қалың жұрт, Ақтаңдай қайрадан сіздердің назарыңыздарда Ақтаңдай теледолбоору елтерді бұйыл дастан жылы деп жариялағанбыз. Анда сіздерге оолу бүгін біздің ушул коноктордон Манас эпосунан үзүндү угалык биздин белдүү, белгилүү, атактуу манасчылардын бири Сыргак Мырзакаримовго кезек берелик. Ат кара тил болгондо, эл жайлоого толгондо, эр семирип бук болду, ат семирип мык болду. Ошол кезде карасаң, жай жарагын жайланып, ошондо жабаңдап кылыч байланып, авыр шавыр ат минсе да бат минип, найзанын алып карыга, аралап бежин барууга, эрендер жолго чыгышты, билге жүктөп ок алып, гүл азыкты мол алып, ошондо бежинди көздөй жол алып, берендер жолго чыгышты, арадан кыралай күн өттү, күндөп түндөп жол жүрүп, аттай абай мол жүрүп, ошондо чечтөөнү башысып, атаңдын көрү дүнүйө, жабыла чыккан эрендер, тал чокунун асы ашышып, талбай күндөп жол жүрүп, ошондо кирип барып бежинге, берендер жайын сурасаң, атаңдын көрү дүнүйө, жер союлуп былкылдайт, найзанын башы жылтылдайт, атаңдын көрү дүнүйө, алтынды тилсең оболу, айгай салып чуу болуп, аралашып калдың кол, 6 күн кечке чабышты, ар бири бербей намысты, 7-чи күнү болгондо, түштөн кийин огондо, бой тирешкен калдың кол, бири-бирин көрбөй калышты, өлгөндөн тирүү калгандар, өр тартып өйдө жабышты, каңгайдын ичи кан болду, карасаң башың маң болду, бежиндин ичи кан болду, безиген канча жан болду, өтүккө чейин кан толду, ошондо өлгөндөр канча жан болду. Чылбырын сүйрөп ат жүрөт, шымы жоктан балер жүрөт, күрсүлөрү бир үйдөй, күчтүүлөр өлүп жатыптыр, базгандары бир үйдөй, балбандар өлүп жатыптыр, тажылары башында, кандар өлүп жатыптыр, калкандары калкайып, жаткан төдөй даңкайып, ошондон эрлер өлүп жатыптыр. Ой, азамат, балли. Мына кадырман телекөрөрмандар, сиздер Ақтаңдай телекөрсөсүнөн биздин өнөр адамдарын ошол сап башында келе аткан биздин манасчы Сыргак Мырзакаримовдун аткаруусунда Манас эпосунан үзүндү уктуңуздар. Ал эми дагы бир биздин мына белгилүү, белдүү дастанчы, акындык өнөрдү аркалаган, эл агартуунун атилештеги маданияттын мыкты кызматкери, кадырман биздин улуу инсандардын бири Абдыманап Омаров агабыз конокто. Абдыманап ага куш келипсиз. Эми баягы өткөн көрсөтүүлөрдө да жакшы чыгармаларды, ушул дастан жөнүндө жакшы кептериңизди айтып бердиңиз эле. Бүгүн эми кайсы дастанды айтып бересиз? Негизи эле дастан жөнүндө бир экөө ооз. Мен эми ушу дастандардын ичинен Эр табылды эпосунан үзүндү айтып берейин. Эр табылды эпосу башка кичи эпосторго караганда өтө көп кырдуу да. Батма Кебекова эжекебиз айткан. Эр табылды дастаны элдин күзгүсү деп. Себеби эр табылда өтө көп кырдуу да, бардыгы бар. Доско, ата-энеге, аяшка, даже рекетчилик дагы бар да, бул эр табылды дастанда. Эми ушу эр табылды дастан азыр мен башташтан айтуудан мурун кичине түшүндүрмө берип коеюн. Эр табылды баатыр бул Катаган элинен чыккан. Катаган эл кылымдар бою атам замандан бери нарында жашап келген да. Кийин анан мына көлдүн башына эр табылды көчүрүп келген. Эр табылды Чалкалмакты жеңгенден кийин, Чалкалмак өлгөндөн кийин, Чалкалмактын кызы Торкобек сулуу жана эстүү кыз болгон да. Эми калган элимдин баарын кырып жибербесин, Калмактын баардын кырып жибербесин деп Торкобек эки кызды алып, өзү эр табылдыга тартууга келген. Эми өлөр атам өлдү, хан атам. Өзү кылды. Эми мындан бияка
қалған елді соға беріңіз. Мен өзім тарту дейді да. Ошондо эр табылды Торкөбекти досу Элдиярга алып берип, аяш кылып, ошону калмак кыргыз куда сөөк болуп тынчып калат. Мурунку өткөн заманда Катаган деген эли бар, Каратоо деген жери бар. Миңүйлүү Катаганды бийлеп, ат башы нарынды жерде Омакан деген өткөн экен. Омакандын Орманкан, Эрманкан деген эки уулу болуп, бул Орманкан, Эрманкан баатыр чыгып, Катаган элин кайтарып, калмактын мизин майтарып, эрдик менен эл багып турат. Орманкандын баласы жок жүрүп өтүп кетет. Эрманкандын мурунку калмак аялынан Кудайназар деген уул болуп, Кудайназар чоңоюп бой тарткандан эле кушум чыгат. Кудайназардын 3-4 аялынан көп аял алган экен. Балдары неберелери болуп 60 уулу болот. 60 уулун ээрчитип алып, жолдон өткөн кербендерди тосуп каракчылык кылып. Эр өлтүрсө кум бербей, нар өлтүрсө пул бербей, зордукчул чыгат да. Кудайназардын бул адаттарын атасы Эрмекан койдура албай акыры жадап, эл бөлүп берип, алыс жерден жер бөлүп берип, көчүрүп жиберет. Энесин колуна берип, өзүм балалыктан кечтим деп. Эрмекан 50 жашка чыкканда Нойгут элинен барып Агача деген кызга үйлөнөт. Агача 10 жыл төрөбөй жүрүп, уул төрөйт. Каныбыз карып калганда уул тапты деп атын табылды коюп, эр табылды деп. Жатып калса дагы бир кызды болот, атын Карды качып коет. Табылды 13-кө чыкканда атасы Эрменкан өлөт. Кудайназар 60 уулун ээрчитип келип, менин да атам, менин дагы мурасым бар деп көп мал, мүлк бөлүп кетет. Дүнүйө Табылдынын жаштыгынан пайдаланып. Табылды 14 жашка чыкканда атасынын казынасын аштырып, 40 жигит курап, атасы Эрменкандан да мыкты болот, элди багып. Чачкай деген кыз үйлөнөт, Шайымбет деген уулду болот. Ушул арада атам Эрменканга аш берсемби деп, Катаган эли менен кеңешип, Катаган эли макул болуп, Эрменкандын ашын бермекке Соңкөлгө көчүп чыгышат. Эми жаманда болсо, агам, абам Кудайназарды ашка чакырып коеюн деп жазган каты дейт. Кудайназар агама да атамдай болгон абама, алдыңа киши жиберип айттырам салам мен сага. Жалпы кыргыз элиңден жаш табылды эниңден, жесир калган каралууда Агача аттуу энеңден. Кудайназар карыга да балдарыңдын барына, дубай салам кат жаздык туугандыгың сагына. Эрменкан ашын бермекке элиң конду жабыла, карыябыз эле деп кат жазды иниң жалына. Каргадай болгон иниңдин карам болгон жанына, келсин деп сага кат жаздык атаңыздын ашына. Аксакал болуп турсун деп аш берген элдин башына. Агалыгын сыйлаган эр табылды иниңиз, атаң Эрмен ашында анча мынча душманга да бар эмеспи жүрүңүз. Алыстан келген көп элге аралашып жүрүңүз. Чоочун мейман чакырдык, чогулушта болуңуз. Чогулуп тууган бололу, чоголдукту коюңуз. Келбей жаттып албаңыз, кебим ушул абакке кечирип туруп сындаңыз. Алдыңа жазган кат ушул, айта бир турган арзу ушул деп катты жазып мөөрдү басып жиберет. Кудайназар катты окуп көрүп, өзүнчө көтөрүлүп, мен барып мал пулун тартып алганда жалгыз кул коркуп калган экен го. Дагы жүрөгүн чыгарайын деп жазган каты дейт. Мен Кудайназар агаңмын, атаңдай болгон абаңмын. Өзүң келип сүйлөшпөйдү, атаңдын көрү куу жалгыз. Арага киши салганың, аш берем деп атаңа адам сынып калганың. Атанын малын күттүрбөйт, акылыңды табармын. Аш үстүнөн көрөсүң, 60 менин балдарым. Атаңда акым көп элет, аламын сенден калганын. Энен калмак эле деп, элден кууган Эрменкан эл ичинде тургузбайды. Жерден кууган Эрменкан эрте кеч кармап мал сойгон. Жемден кууган Эрменкан аш берсең мен да барамын. Ашыктай сендей жалгыздын да азапка башын саламын. Ак калпак кыргыз журтумду да анык колго аламын. Акырында
kat жазып, ақтанып қаласың, ер болсаң ашты беріп көр, ерегіссен келіп көр, ем баш сендей жалғыздың, есебін тапчу мен дейшер, барсам барып қаламын, башыңа бале саламын, баш байгеге сен құлды, байге қылып саямын, ағача тоқол енеңді, аяқы атқа саямын, құлдығыңды білгезіп, қуыр тонды кигізіп, құнанға байге қылбасам, құдай назар атықпай, құбылтып атымы бұрбасам деп хатты жазып, мөрді басып, хат алып барған кішіні атын жығып алып, жо айдайды. Бұл хатты Тавылдың Аяш атасы ұста қалың қатаған еліне оқып береді. Қатаған елі ачуланып, бұл Құдайназардың емне деп жазған хаты. Тавылдың апасы өкөні байгеге сорынға саям дегені. Үшінші қалың қатаған елі көзіне көрінбейді деп қатаған ел қыжырынады, ашқа келсін деп. Ошенді аш башталады. Құдайназар 60 ұлын елшісі ашқа келеді. Аш башқарған Тавылдың Аяш атасы ұста Құдайназарға: "Бұл Құдайназар, сен не деп жазған қатың? Тавылдың енесі өкөні сорынға байге саям деп. Ушы қалың қатаған елі көзіңе көрінбей, жол қонақ болбайсың деп айдап жібереді. Ушы менен ыза болып, жаңжал шығара албай, ел көп 60 ұлын ерчітіп, ташты болған төріне шығып баратта, Тавылдың жылқысынан 2 бейіні алып келіп сойып, түні менен шишкебек қылып жеп шығышып, ертесі келеді. Ертесі аштың ойындары башталады. Улақ тартыш, көкбөрі, балбан күреш, ереңіш, жамбатыш, қыз қумай. Ошонда Құдайназардың чоңулы Алтыбайдың Алатоо деген күлі болады да, ушуну жарым жолдан қошады да. Чаршабаған Алатоо күлік биринчи келет. Ошонда байгені сорын орап қалышады. Сорын 100 тө, 1000 қой, 200 жылқы, 200 саны болады. Анан Елдияр мен Ермек келіп, Тавылды достар: "Бұл аваңдардың не қылғаны бұл? Жарым жолдан атты қошып бербейбіз" дейді. Анда Тавылды: "Қойғыла, атамдың ашында ем шер шығарбайлық" деп сұранып 2 досын басып қояды. Анан Құдайназар 60 баласына: "Сілер байгеден сорынға түшкен малды секен жайы артыман жай барақат айдап бара бергілер. Мен кеттім" деп Кубайталым минип чуратып кетіп қалады. Түні менен 2 бейіні шишкебек қылып жеген 60 ұлы чаңқап қалған екен. Тавылдының апасы ағача есту жан емес бе. Барып тарынчыбызды айтып, арақ болот ішіп кетелік деп келішеді. Ел ордоға түшеді. Тавылдыға айтады: "Сен бізді ағаларыңды қонақ қылбадың. Талада жаттық." Анда Тавылды: "Қойғыла байкелер, кешіріп қойғыла ема. Ағам өз ошентіп қат жазған екен" деп ағырға кергізіп, тай сойып, арақ шарап бере баштайды. Тайдың етін жеп алышып, арақ шарапты аябай içip алышып, анан Тавылдыны ұрып киришеді, анан сабап киришеді. Тавылды 5-6 жыға қояды, анан 60 жағылып, қолдан бұттан алышып, Тавылдыны жығып алып, тепкілей баштайды. Тавылдының қарындашы қарды қашанан Елдияр мен Ермекке жүгіріп, алар қырыз жігітті жиып келіп, 60 тең аябай сабап, башы көзін жарып, қолы бұтын сындырып, 60 тең жерге жатқырып байлап қояды. Тағы байгені сүріп келіп, 800 қойды, 100 төнü, 200 саан үйді, 200 жылқыны қолында жоқ, мискиндерге бөліп береді тағы. 200 қойды алдына салып, бар кете берледі, айдап жүреді. Бағы 60 ұлы, башы көзі жарылған, қолы бұты сынған, 200 қойды айдап айылға барады. Құдайназар аны көріп аябай ызаланып, Тавылдыдан қандай өч алышын білбей жүрген кезде Тавылды орып төшекке жатып қалады. Анан чалқалмақ тағасы да. Чалқалмаққа барып, Тавылды ұштап та орып жатады. Барып, жылқысын тиіп алып кетті айтты. Анан чалқалмақ бір неше мың аскеріменен келіп, 500 жылқысын айдап кетеді Тавылдың. Жылқышылардан айттырып жібереді: "Ері болса барсын артынан, балғартын суысында күтемін. Ошол жерде сайышабыз" дейді. Батыр болса дейді. Тавылды анан ошондо төшөктөн эмей оңолуп калган болот, кыржыктын ээрчитип артынан барат. Барып анан Тавылды менен чалкалмак биринчи беттешет балкарттын суусунун боюнда. Найза менен сайышып, кийин кылыч менен чабышып, андан кийин чокмор менен, анан
жакадан алышып еңишип калат да, баары сынып деп болгону. Анда ошо балкарттын суусунун ичине калышат. Күн батып караң кирип калат. Анан баа табылдынын жакадан алышып атканда сакалын жуулуп алат, ортого үйдөй таш келип анан ажырап кетет экөө эки жака. Эртеси дагы беттешет. Өзүм 25-теги жигит болсом, 70-теги чалдын алым жетпей сакалын жулуп алганым деп. Эртеси дагы беттешет. Анан беттешип атканда чалкалмак качып жөнөйт да. Качып жөнөгөндө найза менен артынан барып сайганда далыга найза тийип чалкалмак жарадар болот. Анан чалкалмак жарадар үңкүрдө жатып алып, күнүгө 300-400дөн барып табылдыга көрүнөсүңөр. Ушул жерден качып өтөсүңөр, мен атамын дейт. Ошентип качып өткөндө табылды кууп бара жатканда жигиттер менен табылдыны атат да, атканда томукка тийип ашыктын томуна талкалап кетет томук. Табылдынын өтүгүнө кончуна кан толуп, ушу менен табылды жүрө албай калат. Эл жарды баш кылып, кыргыз жигитке жооп берет элге. Өзү эрмекти баш кылып, эл жарды жанын алып, банастын күмбөзүн кайтарган дарыгер Олияга барат. Дарыгер Олия табылдынын бутуна тинтүр салып, май сөгүн алып, жакшылап дарылап калат. Табылдынын буту айгып, басып калат. Эми балдарым дагы 10 күн туруп жакшылап дарыланып кеткилесе болбой экөө элге карай жөнөйт. Шумкар ташты ашып, 3 кошойду басып, ал эбел өтмөктү ашып, суу самыр соңкөлдү басып, кең Нарынга келет. Нарынга келсе эл жок. Элдин кайда көчүп кеткени белгисиз. Деп табылдынын журтуна келишсе, Атбайлага мамы жатат. Бу эл жайбаркат көчкөндө мамы журтта калбас керек. Деп келишсе, мамынын ушунда кыл менен байланган булгары бар. Ачып караса, табылдынын карындашы Кардыгаш жазган кат чыгат. Катта минтип жазган экен. Эрмен кандын баласы да ер табылды жалгызга, аманат деп таштадым да аман эсен жолукса, ушул катты алышка чалкалмакты кубалаба кеттиң бир эле алыска, көз жетпейт кайда барышка, Кудай назар абакем көчүрдү жалпы элиңди, абакем келсин деп айтсага укпаймын деди кебиңди, ала тоодон ашырып кетүүчүдөйгө көрүндү, айласыз кетти энекем, амалсыз кетти жеңекем, шайым бет ыйлап буркурап, элиңдин баары чуркурап, кечикти деп табылды, дүрбөтүп элди көчүрүп, Кудай назар абакем элдай догу камынды, көчпөйбүз деп айта албайт, көпчөлүк калкың багынды, силер үчүн 40 кед, курман кылам жанымды, өлсөм кууп аларсың, алып бараткан кишиден бир кашык менин канымды, Кардыгаштын катышул, кайгылуу болгондар тушул, Катпайларга неме жок, Кардыгаштын чачышул, караңгыда дуу менен, калың эл көчкөн чуу менен, карбаластап мен байкуш, шашылып жазган катышул, кандай заман күн болот, Кудай назар абакем, каарланган шарт ушул. Табылды катты окуп, капа болуп, эсендирип, баш айланып, кеңирип аттан жыгылат. Ошо Зоодо Эрменкандын атасынын кансалыгы бар экен, курут, гүлазык сактаган. Эл дияр барып, кансалыктан курут, гүлазык жана башкаларды алып келет. Анан табылды айтат, мен эми атка жүрө албай калдым. Карындашым Кардыгаштын катына караганда эл батышты карап көчүптүр, анжиян жака кеткен окшойт. Сен эл артынан барып, элди таап, апамда 90 түрдүү дары бар. Алып келбесең болбойт. Жаратым күчөп кетти дейт. Ошентип эл дияр кер табылга ат менен ашып таш басып, агыны катуу суу кечип. Чоң көк арттын белин ашып, буйдалбастан шашып, анжиян жакы өндүрдөн элди табат. Биринчи дүрүү менен кой кайтарып жүргөн табылдын апасын көрөт. Андан кийин козу багып жүргөн табылдын карындашы Кардыгашты көрөт. Андан кийин өгүзгө отун арта албай жаткан табылдынын аялы Чачкейди көрүп, аяшына учурап, болгон иштин баарын угат. Табылдыны өлдү деп, Кудай назар Алтыбай баласын кан көтөргөндүгүн, өлбөсө да жарадар болуп келип, дары таппай калсын деп, элди анжиян жака көчүргөндүгүн, баардыгын угатта кой эми. Караң киргенде атама учурап, дарын алып тез кайтайын деп келетканда Алтыбай хандын жигиттери мурун эле көрүп турган экен. Кармап алып байкатпай Алтыбай ханга алып барат. Ошондо Кудай назар келип, эл дияр кул, кайдан келатасың? Эр табылды кайда дейт.
Ертабылдын бутуна оқ тиіп, манастың күмбезіне бардық. Айықпады, өлді. Анан өзім келетам. Атаңның көрі құлдап, анан қарсылдатып, ай саватып. Мынтықты алып келіп, құдайыңыз ат таштай тұрған болғанда, Елдиярдың атасы ұста, жана башқа ақсақалдар келіп, мынтыға жабышып қойғы. Өлер табылды, ем өліп тұр. Bir Елдиярдың ем жанын қойғыла. Анда тартып көрсін біраз деп, ор қопарып таштайды. Орда екі қабырға сынып жатқан ермек досын ұшырайды. Ал эми табылды болса, баяғы құрытты чалап чайқа кечіп жата береді. 7 күн өтіп 8-ші күн болғанда жарата аябай күчеп чыдабай, түніменен ұқтабай. Чатырап шишіп, ем өлет деген ұшыкен деп арманын айтып тұрған жері дейді. Атаңдың көрі дүниеда, арманым айтам күніге, ағарған таңды көр албайды, арманым айтып жатамын, айсыз қаран түніне, алдадан жардан болбосо да, азапту менің үніме, жеғылбай түнім еліме, елім тұрғай жеріме, егемден жардан болбосо, жаңғы ямбы жалдыраба, ең тала жерінде, айванда болсаң жаны бар, арча тору жолдошым, арманын айтып ечпендед, адамда мендей болбосын, аталаш туған болса да, арба құрған қуғақпаш, құдай назар оңбосын, жаратым кетті чабылып, ашығымның шишиги, алача белге жабылып, жанымдағы чалаптыд, алып ичер дарман жоқ, алымдан кеттім таналып, ең тала ермечөл, жалғыз қалар мен белем, аймағымдан айрылып, елді ярға чаң келеттеп, екі көзім зарығып, есім оп тұрғанда, ел ішінде мен болсам, енекем байқұш тұрбайбыд, мойнына қорын салынып, атаңдың көрі дүние, қатаған қырғыз ел қанат, қара тоғырған жер ғана, Елдияр ермек дос қана, ермек болар кеші жоқ, ең жатам талада, еме чымыр қанып алайын, шындап қайрат қылайын, чымындай жаным шыққанша, чың алған шеші жараға, чыдағансып тұрайын, деп табылды чиралып, екі жағы жиналып, таң атқанша ұқтабайды, қарап жатты қиналып, таңа қарып сөгілді, тал терек сылдылдыз көрінді, күндің нұры чачырап, жер бәтіне төгілді, ер табылды жалғызың, жаны кейіп қиналып, жалдырап қарап жатқанда, қара суның четінде, қалың талдың içinde, ақ теректің башында да табылдының қашында, көкік құше келіп қалғаны, көкікті көріп табылды, үйленіп сөзді салғаны, айланайын көкік құш, қанаттудан сен жалғыза. Қатағандан мен жалғыз, бедерлүүден сен жалғыз, бекзададан мен жалғыз, ұядан ұтса балапан, ұвара тартып тең жалғыз, ұшының барын айт ұчуд, ұайым тартқан кем жалғыз, айланайын көкік құш, қанатыңа қатшасам, құйрығыңа мөр бассам, қатымды алып көтеріп, қара тоны сен ассаң, қатымды беріп елемет, қабарын алып тез қайтсаң, қайыптан жардан болды деп, қанағат қылып мен жатсам, ұшыны айтып табылды. Бүрмөге тілі келбеді, күйітің қанша айтса да, көкік құш жооп бербеді, соғаннан табылды, еми жатып тердеді, ақылы кетіп алсырап, ашықта жара чатырап, толықшып бойы ұзарып, томықта жара қызарып, бөрегі соғып бүлкілді, бөлінбей шишік келтілді, қарасаң күпшек тұнарып, қайраты кетіп соналып, қан табылды жатпайбы, тарқа дары жоқ, қалып түріңі құбары. Ай бәлі. Мына ер табылды жөнінде мұнда әлі айтылып жүрет негізінден. Ошол жалпы жөнінен Қырғызда көп айтыла бербейді. Анан баяғы көптеле елдің баяғы емесіне сіңе берген емес. Ошол көп құрды. Анан кейін анын тарихы терең екені, батырлықтың өзінше бір манisi бар екен. Ел жерге болған, ата-енеге болған нәрсені сүйін дағы бардығыны қамтып кеткен тұрбайбы. Ем бұйырса дағы көп айтылады андай нәрселерші. Азыр эми қысқа дағы бір ушул эмелерден, дастандардан айта кеттіңіз, біздің көрсөтүүнү соңына жақындап қалды. Қысқарақ қылып, Құрманбектен үзінді айтып қойын. Жақсы болады. Құрманбектің досы, Қашқардың қаны аққан, Құрманбек ұлды болды әлі. Жентектеп келейін деп,
40 kaçırga çayartıp, 40 kaçırga şayartıp. Bir kara jorgo, bir kızıl jorgo tayalıp, kır jigitin eriştip keletken bolat. Oşonda baya jamanat menen çıkıp Kurmanbek Dölenkandan nayza jep jaradar bolup kalat. Emi şu canımның barında çoң jolga jakındayın. Çoң joldan ötken jolоочулар sögümdü jaşırıp koyar. It kuşka jem bolбосун деп çoң jolga jakındayt. Бирок чыга албайт аңдан. Ошентип арбанын айтып жатат. Ошон алда аккан ошол жерден өтүп калган болот экен, таң жарып калат да. Аккан айтат, "Бу балдар бурулуштан кыңылдаган үн чыгат. Карайлычы" деп барып караса, бир жатат, бир баатыр сынду найза сайылган. Анан акканды таанып Курманбек. Аккан досум келиптир, эми менин сөөгүм курт кумурскага жем болбойт. Кудайга айтканым бар экен. Аккан дос, тез түшүп найзаны сууруп ал дейт. Анда аккан тааныбайт, себеби Курманбектин бети башы кан менен топуракка боелуп калган да. Анда аккан айтат, "Дүйнөнүн жүзүндө менин 62 досум бар, кайсынысы болосуң? Менин мынтип топуракка аралашып жатып кала турган досум жок" дейт. Анда Курманбек жаны чыдабай, "Дөлөнкандан жүстө кербениңди жүгү менен алып койгондо ажыратып берген ким эле? Акыл аяшка үйлөнгөнүңдө жаныңда кайсы досуң болду эле" дегенде, аттан оонатып, Курманбек досум турбайбы деп аттан оонатып кучактап, боздоп, "Мен сенин уулуңду жендектеп келетам" деп, чай алып келетам, тай алып келетам деп айтып турган жерде. Kızıl pamel çayımdı, içpeysin be Kurmanbek. Kızıl kımkap şayımdı, giybeysin be Kurmanbek. Kızıl jorgo tayımdı, minbeysin be Kurmanbek. Kıtaydan gelgen cayımdın, o bilbeysin be Kurmanbek. Kara pamel çayımdı, içpeysin be Kurmanbek. Kara kımkap şayımdı, giybeysin be Kurmanbek. Kara jorgo tayımdı, minbeysin be Kurmanbek. Kaşgardan gelgen daynımdın, oy bilbeysin be Kurmanbek. Degende Kurmanbek'tin cevap verip turgan jeri. Kara pamel çayыңды, içe turgan alım jok. Kara kımkap şayыңды, yerge bütün dalım jok. Kara jorgo tayыңды, minerge бүгүн alım jok. Kaşgardan gelgen daynыңды, bile turgan çağım jok. Kızıl pamel çayыңды, içe turgan alım jok. Kızıl kımkap şayыңды, yerge bütün dalım jok. Kızıl jorgo tayыңды, minerge бүгүn alım jok. Kıtaydan gelgen daynыңдың, oy bile turgan çağım jok. Canım çıdabay aytat, "Dosum, tez найзаны сууруп ал" дейт. Найзаны сууруп алат, Курманбек каза болот. Жүктөрүн ошол жерге түшүрүп, Кашкардан төөлөргө жүктөтүп бышкаңгыш алдырып, күмбөзүн курдуруп, бүтүрүп, эми айганыш аяшым учурап кетейин деп Курманбектин айылына карап жөнөйт. Айганыш күндөгүдөй адатынча эрте туруп, Курманбектин жолун карап турса, жолдон бир топ караан көрүнөт. Курманбек экен деп тосуп чыкса, Курманбек эмес, Аккан аяш экен. Ошондо Аккан аяш менен учурашып, "Курманбектен кабар билдиңби?" деп сурап турган жери дейт. Айгыядан тамамбы, алтын айнек нур жүздү, Аккан аяш аманбы, ардактап күткөн досуңдан алдың бекен кабарды. Күнгыядан тамамбы, күмүш айнек нур жүздү, Аккан аяш аманбы, Курманбек досуңдан ой билдиң бекен кабарды. Айчыгы алтын саябан, чынарым аман бар беккен, алтын болу ак тойгун, тынарым аман бар беккен, күмүш болу көк тойгун, тынарым эсем бар беккен, күйүтүң кандай болду деп сурарым эсем бар беккен, күнчүлүк жолдон көрүнгөн, мунарым эсем бар беккен, көрүнбөсө жалгызым эй кандай бир күндө калды экен, асмандан чыккан ай беккен, адамзат пендени дардайым иши шар беккен, асылым сапар кеттели, аны бир көргөн бар беккен, аргыма каттын башында алтындан бекен жүгөнүң, ажырап кетти дайынсы, асылым айкөл түгөйүм, арсар бир кылбай ачык айтой, аяшым аккан күйөрүм дегенде, Аккандын Курманбектин каза болгонун угузуп турган жер дейт. Айчыгы бийик табамбы, алдымдан тостуң канышай, айтып турам саламды, айткын деп кыйнап турасың, эй айыкпас менин жарамды.
Акшым карышты алыстап, айрылып жибек болсунан, ажыратып калбадык аңдыган ажал оозунан. Бошум карышты алыстап, бошонуп жибек болсунан, бошотуп калаң албадык эй боору таш ажал оозунан дегенде айганыштын боздоп турганы дейт. Ай асманда тең жарыт, кандай бир пенде талайлуу, алганы менен тең карыйт. Күн асманда тең жарыт, кандай бир пенде бактылуу, кошкону менен тең карыйт. Ай чыккан жакка чий туттам, арманың тартып кан жуттам. Күн чыккан жакка чий туттам, күйүтүң тартып кан жуттам. Ак болот мизиге тилди, тел тору атты бербестен, атайлап кылды кесирди. Эми ардактап жакшы багып ал, 6 жашар Сейитбек досуңдан калган жетимди дегенде аккан байкап калат да, жанымдагы аялдар аяштын колун кармаңар дейт. Мына жеңинин учунда сактап жүргөн шамшар менен өзүн сайып өлтүрөт. Ошентип неме аккан айганышты жерге берип зыйнатын кылып, эми ат бербеген аяш атама учурап кетейин деп Тейитханга жөнөт. Тейитхан ошон Ташкенттин бери жагында алтын тактуу чарпаяда отурган экен, чай ичип, оорugандай жай ичип. Оң жагында отурат, оңбогон токол көз сүзүп. Ошондо салам айтып турган жерде бар. Ассаламу алейким, аяш атаманбы? Ат бербестен жеп алдың, аркаңда жалгыз балаңды. Тел тору аяп жүрчү эле, тындырдыңбы санаңды. Бала безер бучалдын, эсебин бүгүн табамбы? Курманбек жодон өлдү деп, о дүйнө бетин көрдү деп, кашыңа келип бүгүн меней уктуруп турсам жаманбы дегенде Тейитхан кыр жигитине буйруп, кыргыла буларды баарын, калтырбай баарын. Дегенде неменин кыр жигити кыймылдабайт Тейитханды. Себеби аккандында кыр жигити кылычларын сабынан кармап турат. Экинчиден баласына ат бербейт деп кыр жигит таарынып калган. Ошондо кыр жигити кыймылдабагандан өзү ордунан туруп барып акканды минип турган ат чапкан акканды чапканда, аккан аттын башын бура бергенде аттын башын шылып түшөт. Акканан кармагыла бучалды, баласынан атаяп, баласын өлтүргөн деп көптөп кармашып, тел торунун куйругуна байлап Тейит чалды сүрдүрөтүп өлтүрүшөт да. Мына ошентип аккан 6 жашар аяш уулу Сейитбекти алып кыр жигитине эрişип Кашкарды көздөй жөнөп кеткен дейт. Мына Аккан менен Курманбектен баягы калган достук деген ушул экен да, көрдүңүзбү? Негизи мына биздин ушул өнөр адамдардын айтуусунда, негизи ушул биздин дастандарда, эпостордо биздин өтө терең тарыхыбыз турат. Бүгүн биздин Актаңдайга жакшы маек куруп бердиңиз, бар болуңуз, аман бололу. Сыргага да чоң рахмат. Мына биздин Манастан дайым үзүндүлөрдү Манастан терең айтып жүрөт, айтышка да катышып жүрөт. Эми көрсөтүү соңуна келип калды. Өнөрдү айтып баянын, дастандың айттың аягын. Буйруса бүтүн кыргыз эл билет, баягы батырлардын аянын. Аваң атайы бүгүн карачы, баягы залкарлардын эстетип. Көз алдында бүтүндөй эпостордун айлантып, батырлардын барысын элесин айтып бердиңиз. Кечеги келген карачы, залкарлардын бизгече сүзүп келген баягы баянын айтып бердиңиз. Негизиң Алла Таалаң аруак, канчаң өмүр жаш берсең, ошол жашты бергенче эл менен аман болуңуз. Дагы далай келиңиз, Актаңдайдын төрүндө аянбай ырда бериңиз. Сыргакада бийиктик чыгармачылык каалаймын. Калың журтум дайым аман болсун ардайым. Буйрусаң ала тоонун койнунда, амандык болсо болгондо туура чыксын ылайым. Кадимки кыргыздын түптү болжолу.